Otvoreni gradski bazen u Somboru počinje sa radom sutra, 13. juna. Već po tradiciji prvi dan boravka na bazenu biće besplatan, kao i upotreba ležaljki. Spasilačka služba u isto vreme počinje sa radom sutra u 9 časova. Što se tiče pripreme sezone, one su bile zaista opsežne ove godine. Uradili smo opšivanje ivice bazena gde je to bilo potrebno, zatim je to presvučeno PVC membranom. Isto tako u toku su radovi na postavljanju dečijeg igrališta na molbu svih naših roditelja, a na radost njihove dece. Cene ulaznica ostaju nepromenjene. Za decu do 5 godina se ne naplaćuju ulaz. Za decu od 6 do 18 godina cene ulaznica će biti 200 dinara, dok za sve ostale građane će cena ulaznica biti 300 dinara. Kao i prethodnih godina odobravamo popuste na kupovinu takozvanih set ulaznica, tako da na set od 10 ulazaka odobravamo popust od 20%.